Lady King College Shillong is pleased to inform you that it's now offering admission to male and female students. Yes, you heard it right. Only at the Department of Tourism and Travel Management. For a promising career, join 4 years professional program that is Bachelor of Tourism and Travel Management at Lady King College Shillong. For more information, call to the given number on the screen or visit the website www.ladykingcollege.edu.in. Kaseng San Partai Hill State People's Democratic Party lanek seng HSPDP kalarai bakan salit banyakaran bat kesorkar MDA2 banyatai halor ke jingdawa ban penbetno ya ke reservation policy hapo ke jelah. Kini karai kalami na ke jingilang jong seng kebalalong henin ke sengin nengkong hasilong klub kebalawan bani simbenta daki nong ilam kentup menteri sorkar ubak syakliar warjeri. Kita kinong ilam kilaong baka reservation policy ketika mat hak election manifesto jong kaseng batla dagi paiba kikwa badai ban penbet thamai no ya kini polisi kaseng HSPDP kan persyang ban penbahaya ka dak ba penra beru bat ong bangila dap baniakaran hak jingilang bat namar bangi diki dekot jong ke MDA ninsara baniakaran ya kini kamat hakmat jong sorkar la kan long hak kan hun jong ke MDA lani hakmat jong ke komiti kebathau dak sorkar ong presiden jong ke HSPDP uba KP pangniang habai karan bat kinong tho khabar. Susu long ru bagaseng kan kentu yo menteri rangba ban aye karensan ban ye keren halor kene kaman namar kaseng kadon shibun ba agi ki bakakwa ban penpau halor ke reservation policy khamtam haba kene ke policy ke de ke badon ru ki jingtuna kum kaseng ke kwa ban khmi bnia bha bat ru ban yatai bat ban ai jumun u menteri jong sarkar jelau beri pej ye katanat sports and youth affairs uba syakliar warjri ulong baka reservation policy ke de kamat ke badon hak manifesto jong ke HSPDP kumta ke parti kan sasim khya ban ye keren bat sarkar senrop lang halor kene kaman uba pangnyang ulai thuru ba nadu menswa u presiden barim jong ke HSPDP uba LCS lengdo bala bamkwai hadwar ublai ulong bala daga jaj benriu kakwa ban yo nong de ban ai daga jelala jong nak bentau khasi jentia bat ban weng shisendon ya kejeng e jong ke jaj benriu ulai thuru baga seng kandangnya chakmat bat kiwi pat ki kenhun nari lum garo ban yada walang ban ai jelala jong nak benta ki khasi bat gi garo kaman sim jong ke jing songkya ya kini ke jing ya jing man badon kini ke jela ke jongi kam thamai bede ba kini ka pang jong reservation policy hadin bangilia sandur bha ngilia religiumut na kalian jungi kino bikam jong party haringkan bagi nomi khmat ng rom ke jongi MLA ke jongi bede ni minister ba have shakliar wajri ba Methodius MLA dan rom jongi ba weri senior vice president jongi iba ba he Martin Mukim bolong ru MDC batu DM jong ka district council de ngira khot ye ke jelang ka ba kerki bat ka kerpang bat ni sim ke benta ki ba kam kongsan ke bede ke kam bilong kum ni ke bening kong ha bangi kren supang reservation policy ngimla ban klet dalele kala dei ka issue ha ka matrikam jongi ko ka manifesto ka baong ba lari ki pai ba jong ke jala ki ai ya ka jing kesan ni ke mandate ke biang ngin persang ya ka ban pen bha su ya ka ni pen bai na ka banta ka jing pen bha ya ka reservation policy ke balong ta jing mentai jo ke jongi company ku samla ka ba arpat ngiliakran ke bede bagane ka reservation policy namar ba ke HSPDP kala dai lepak away ka partner ka badon apo kane ka sarkar MDA2 de namar ka tana kaleng jingi kum ka party ngin ra bat ngin kren bat ngin yatai khamashu ya kane ka problem ne ke chinge bat kumno ban penya khmat ya ka kalong ngin siya kren ya ke kam ringkat bat ke MDA partners ke jongi lah ke kerdan lar kadai haka coordination committee ni haka dulu ke meeting ke ba ka MDA 2 government ke bangidon lut ki party ki bayadon bat ka ni kentu ya usi men seben rom un ai ngi ka platform ba dia tai kamai kata gilong ki penta ki mangikum ke party interasi bila don ni ka ban kren halo kene ka don lepau minister ko ka kabinet meneng ile kren ba
Maibat i MLA jong ni ma napo motion road i ba materials dekar kin shim ye gini ki berkhoi ki ba mangi gele tai ban ye kren khamha bat ka sarkar ke MDA government bat kindan ru ka benta ka bangi na kalian jong ka party isu tu bangi don ru ya kani ka all party meeting tena kalian jongi kung ka party leng ba jong president bat ki rang ba jong ka party ni inandon ka benta ka bangi sia kren bat tambe shushu ya gini ka benta ki bom shai haka ba sarkar ka la thum ya ka all party meeting Bamangi ni sa kapan kret janai kung ka party ba ni se kret hanta bangin ko aban disclose look igi bar khoit na man sintu ba kidon ki defective hapo ka reservation policy but kidon ki bangidan kamban ai jing suggestion tang ba kita bar khoit ni kwa ba ngi ka party ngi la simro bangin da study in depth ye kini ki bar khoit ba na ka ya ka OM office of memorandum but ni sa ai ke jingmut haka por ka patay ba na sa government ba parti ke ba nilayo niya kot kerpangi ke meeting ya ke ni ke pemerintah je timbo play semua bala keren di presiden ng bago ni ya ka ba nila asyong nila itay nila ya keren bahawe di bikin keman kumulaong ka manifesto ka junior ka doon ni kita yung tumipit yang ipo dia ka resolution policy dan dia kembali dan ru hapo ka MDA government ni nak kalian parti berkumpul ada yang juga baru amu di MLA nila asyong ya kerai ba ini sira ya kini dia ke bangin ya keren hapo sarkar mengimbu ke jengker pai ke bangin sa form tu kan lupa kemudian penjat kemudian ini yang bagian dan di expert dan political parties bagi sebentar baru hak bangin ya keren bangin ya warga berkunjung ini review ini dan siapa roster lik lai hai sakama tambi ka kam somsu ka taga jingkeli ba kanu ko bangin simswa namari roster ni la rebdon komiti ha ka ba ya mule budam borom sini na po musuru idi we ni member na ke play i ila patai to board ni sini betuka notification ke belang ya ka roster ni dan ya sakama ni la dong komiti ka bangin dan ya keren ti di cingdon kan ba ka ju ka poru matip ba kam de ka besuk ini ka sarkar bangin suya ilu baro ka ju ka por Henry ini nak yang kesungguh ke parti ini terpat, balada di belum pak ini yang sedang berminyak kerana itu.